whawhenua i atu le tautua le Radio Samoa a o iai tono le atunu pele Samoa nei o le vaiaso pisi tele vaiaso le nei pe ona mata mai le atunu le ngata o le whengai o le malo ma le vaiaso tāua o le teo wila o le lua whenua si fumal tonu. Ai telefo isi por kalame o lo whanga solo pei o le vaiaso le nei o whanga solo ia le fontanga le nei whaiwhi au ma te tai o le network le nei wa le bona tele tau sanga fo i o whanga solo o se awano matungo fio whaiona maua ma le sunga whawhengainga Reverend Dr. Iliafi Esera o ia o le Superintendent o le Assemblies of God New Zealand ia o ia fo i o le te tai o le Splin ia le ngate leo le fo i sa whamniaina i le netu sanga tasi whai longa whaapitoa lawa i tōna New Zealand le Queen's New Zealand Order of Merit ia o vaenga o mana o whamni ei nei fo ia lona sui fua tutua lausunga Reverend Dr. Iliafi Esera whaaftai mo le wanoa o Radio Samoa malole sui fua munuia e malole sui fua munuia tabai alo whaaftai mo le nei wanoa te lomo more congratulations thank you very much o le ana maua na tau au ina foi le nei pine tau loa ele maua uma i tangata ai ona te lolo sui fua au auna i le tua ma le tele o au nanga lo o whapenao na tau tuai ia ua tala whiunga i foi ona tau au ina nei whailonga whapetoa foi ma le tupita mai tai. How did you feel lea foi sona tahua ina ua maua le tala o oise tasi o to telo tangata New Zealand lena whapalei ne lea foi ia whailonga? Ela ngona le loto maulalo. You get humble when get recognized. I know that ke le ao ngā ruenga whai viau e public, but I'm still very private. Yeah. So when they awarded that in 2021, I think it was a very humbling thing. Whangale la ngona lava loto maulalo male. Whaftai le tua ona le. Angale leo le li ia. Ngata foi leo le. Whamunia i nei, whailongo le service to ministry and Christian ministry. Sai e iso talunga o le tau au ina lea whailonga whapitoa mo lausunga. Because I know you're very dedicated man mo le ngalwenga le tua, but o ia whailonga, as I said, le tulanga mo mua. Ele so ona venisi na tangata o longa na latu tu le ngata ngalwenga le tu telefoni so ona did you ever think that one day you will That was the furthest thing away from my mind. Ele e simana tu e simia fa pena ka kele I tele I mana o foi ia au tangata na latu loina why they recommend people, so I had no idea who recommended me, but I think I found out after who did, but I langona la valenga ng whaftai le tuam I la tau fuina e se langona whapena ina ia maua sena whaaloalo mai le tuputa mai tai ai le imali. Okay, lelei Reverend Dr. Iliafi Esera tatala noi le whalapatonga le Splin o whena matale nei Matale Splin Samoan Pastors and Leaders International Network. Matai le luafe ma le lua. Sa whaile matou tala noanga I New Zealand, I le Valentine, I Lincoln Road, West Auckland in Henderson. Ia, sa whaiala le tala noanga ma le sunga ta vale, e ngata whailol tamaya Andy, ia ma Samoa. And everyone felt wangale mga umia mana ia pa ai se fala pa tonga fa pe e ma fai ona tadilile ai ele ngata o foi au o so se kalesia ai fai ma me so ni fai au la tonga luenga ina ia to e ma fai ona to e fa tupula ia le no ngalue moleli. In Christian ministry, you're always giving out, and a lot of times people give out and they never get replenished. O se manatu la whapena, a vele nei te miul tausanga e o mai ia,
au na le atu e fe tu fai nga te le so sani le tasi le isi to fa tu pu la ia le no nga lue. And it's a time where we come together and get refuel and get replenished and get refocus and yeah. And we don't often have a theme for the year when we come. Everybody comes from different places and they preach what is in their hearts. But often at the end, there's always a common theme that comes through, which is good. Esa no le avno mo au so se kalesia so le tala le avno so se to vinim so se kalesia foi on awai to no fala patonga. Yeah, to chili. If our baptizo, if our brethren, if our Assembly of God, if our Faith City United, Australia, Great Life Churches, Australia, America, Samoa. Yeah, saya foi nai fe au periperiani. Yeah, our mali liu nai fe au. Yeah, mana o mi foi. We need to reach out to some of those that are still there. And, yeah. I foi au baptizo. Foi au a worship center, which is beautiful, and it's nice that our mai everybody's the same. Nobody wears a hat. Everybody is the same. We can just fellowship and enjoy each other. Make Jesus Lord and number one. Ole neto sanga leo tel malole sunga ya pasa Samoa noi mo fetu alesi mo le Peace Chapel. Ole asa utu ole splendor neto. Yeah, manatuana tasi falling on my. I think everybody's going through difficulties and what the world is going through, and the church experiences the same thing. But just the theme for me for this year that has come through so far is the theme of hope. That in the middle, kelo kai mi fangai tu ngaile ngalu ngalenga te fela soifua lautelo tangata. Ya mo pe ma taulo pe le fa mo ya Jerusalem fa mo le manuia. That to me is coming through this year, which is really, really great. Reverend Dr. Iliafi Esera, what's so important? There was one episode of Telon o matamata na esa no o la o me ta vita o le fa mau le loto ban le atamai o le lima te tai. What's so important o favor fa fa to no ekalesia te tai ele. Yeah, o le tele o fai fai au le wata mamai la unga. Ya ele ia o se si fai fai au e kaung tai le kalesia. O le tala la ia ta vita na fai. O le tala le tua na fai e fa tau ia ta vita. He shepherded the people from his heart, but he led them from his hand. Tele la tangata skill le leadership. Ai le fafanga ngo tangata. I le si tu le fafanga ngo tangata ai le loa ono tai tai. So some people have no idea. Al ke le aso ia a fa mo tai tai fa pela kai go. But leadership is not a position, leadership is a function. Al tele la mana mi la o fa fi au ia lo ono tai tai nga ro. Tele fa o tai mi vi tinga ina ia. Ono le ne tai nga ro. Au skills nga lua le kusa. Le sila ia le tai le fafanga, le fafanga. E mana mi le fafanga to le ono tai tai. Ole se no te ingo lo finangalo e fai fe awolo ye nei, and maybe nisi fai fe awot tupu mai. A walaval te no mene wa kanesia. Yeah, well that's ole melna for ye. No te inga na le amatanga mai nga ole splen. Ia mafai ona la fo le mele taue. Ia langa ole me fa Amerika, me fa Samoa mo nga fua. E batu le fua le tupulanga la fai mai. Ala e se me tu ina tu. Ina ia la tu lo. Ona tamo mo e pe mo ta. Mo le tua. What I've experienced in the past is mali liure skupulanga. Ai mali skupulanga ko amaka me amaka skupulanga le mali. No winga ele inga ku le fu al tupulanga. Tala vou mo tupulanga fai mai. Ole simea.
Ile ia o hina le tupulanga whai mai. I mea tauna whai. O le tala ta vita i le atua. Au nge I o woki. Si o whawhanga la tupulanga i le upo le atua. Ma whai lolo ma malu tupulanga le whai mai. O le mana ongala na loto loto. Ia o mai tangata ia whai au la i tipo tama whanau Samoa, tama whanau whenga ingolo iei nei. Ai tu watu i o lantou lima a upenga i mawhai onu tau whatuli pēa. Ai lolo Toyota a mata mai mena a matai. Okay. Lelei, mo le whai wino le ta ranoanga le nevai ngā le aso o le tele o meolo tupula lang le newe taimi. I'm sure la for ewe le ilaua la sunga le whawhenga inga. What's the message? O le ase message ta ua mo le mamalu le tino olo mai mo mai le ngate Samoa, New Zealand, Australia, America, so se tafa le ke lope ina ia no fouta ma matala ye. Me lo tupule nei vai taimi le tausanga. Vamaltala al perfectae. Ili ia so o mai pongisa le e ufitia le lorangi le pongisa. E ufitia fo I tangata I le pongisa tele. Ai alua ele malama o le tua I lunga o na tangata. O le tali la whawhita uri o Iesu Keriso. E le isui a le tali. E ui ala ua vevesi ma tele meo tu tupu I le vai taimi le nei. Tele filosofia, tali tonunga, mea whapena, tele lele ma fau. Ma le tele le vai taimi nei a o onga. E pei fōringa mai ua tele atu right o ka mai ki ro lako mākua. Pula tamitila na mea whai a tōle teine le e amanga o ai whapaulana pepe e pule ana ia. Ai le tau i ona mātua me le tupu. Mena le tupu le lorangi. So that's the agenda that is pushed from the secular humanism. But the church has the answer. Jesus Christ is the answer. Living righteously, and it hasn't changed. O le whalavelavela, o ngā le telo taimi, e pei alo fia le ka le sia I manatu lama filosofia la. Ai ua taatia le fe au le ka le sia tauna la unga pea. O Iesu Keriso le ala, upumoni ma le ola. And e mana ia la le tala al perfect. Mai ufitia ka ko mal pongsa, ai wa mal la moreli. O te mila nei pe o tala al perfect mai. Arise and shine, for your light is come. And this is the greater the darkness, the brighter the light. Ai ele fefel mal la mal poliuti. Pa wal me mana mi e fai or ki or mori. A ki il mori o ngati spell le mal la ma fa penala le tua. Fa vlavel tele o taimi. Ele fa pera o fa tuanga o no fai tionga tele taimi pe wangungu le kalesia. Ele ta le kalesia le fa that only the church can provide. And if we give that hope to the people, then in the middle of darkness there'll still be hope. Man, Reverend Dr. Iliafi Esera of the Telela mo le taimi fa no mo le really Samoa. Ya se e vang dai se vang ta u la mat fi sa no fa mo ta. Angalele ya tu le tua le tato o tunu. O Samoa e fa mai le tua. So underneath the whole country is the rock, Jesus Christ. But Malfisilia alesi o nefu ya tia. La me lei a tupu nei matangi ko I mafatia Samoa. A ofo I tsunami ele tupu I fiti matonga ma Vanuatu ma Solomona nga ma umea. Ai te tupu ai Samoa. Fature e alo tala, because Samoa has a God conscience. O lai lo le Samoa le me fa le tua. Ele se tu nu upo se tu motu e fa vai le tua. And to whom much is given, much is expected. So God expects us to do the things that are right, and when we turn away, then God will steer us back. And stormy winds fulfill the word of God. So it helps us to keep focus on the most important person and the most important things. Wow. Once again, Reverend Dr. Iliafi Esera of the Telelaba, ole fellow Engal Reader Samoa, Masunga Reverend Dr. Iliafi Esera, Maria Labanadias. Thank you very much. God bless.
Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road manukau pe vala aule lua fitu fitu ono fafa. Lua fitu fitu ono fafa mo le Shine Dental.